nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. Zile eu alerg, iar mile pe Maidan pentru tine, să-ți dau un dar cel mai de preț, dar fără niciun ban. Iar sunt inutile, numai tu știi, gheal, să-mi dai aripile în Jamaica sau în Chile, inima face bom numai pentru tine, numai pentru tine. N-ai răspuns la telefon, no problem, te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori un camion și îți cânt așa cu chitara mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. Ce Panama, mai zboară în Panama. Zboară ce Panama, mai zboară în Panama. Hai mai zboară. Chile, eu am dat jos. Oricum, baby, nu erau de folos. Mi-e dor de tine, sunt întors pe dos. Dar ca să ajung la tine, trebuie să iau pe jos. La ce ne folosesc banii? Dacă tu-mi dai iubire și zi de zi pun anii, ca Bonnie and Clyde, să fiu doar eu cu tine și o să avem, gal, o iubire ca în filme. O iubire ca în filme. N-ai răspuns la telefon, no problem, te scot pe balcon și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori un camion și îți cânt așa cu chitara mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. Ce Panama, mai zboară în Panama. Hello ตอนนี้อยู่รีสอร์ทน้ำกัดแล้วบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านชนเผ่ากะมุแล้วแล้วบ้านพักตรงนี้ค่ะนะพนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนขมุค่ะแหละแล้วเจ้าของรีสอร์ทก็เลยว่าเจ้าไหนก็ซื้อเฮ็ดแบบห้องพักให้พนักงานอยู่แล้วก็เลยว่าเฮ็ดเป็นสไตล์บ้านงั้นแบบขมุกลัวพนักงานที่นี่ค่ะนะมีประมาณ200 คนไม่ว่าจะเป็นไกด์นำเที่ยวหรือว่าทุกภาคส่วนเลยก็ดีเลยสร้างรายได้ให้คนชนเผ่าแล้วก็คนท้องถิ่นหม่องนี้เพื่อนอาศัยนะไม่ว่าจะปลูกพักปลูกข้าวแบบเพื่อนใช้ชีวิตอยู่ในนี่เลยถึงว่าจะเป็นที่พักของพนักงานแล้วเราคุณก็ไปเรียกจะให้อยู่ในนี่แล้วก็ถือว่าให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวิถีของชาวขมุนำเลย ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็เจ้าก็แบบใช้ชีวิตอาบน้ำนุ่งสิ้นฮัดหรือว่าเล่นดนตรีพื้นเมืองแล้วก็จะยังมีหม่องที่แบบเป็นสโมสรที่กระเจ้ารวมตัวกันเพื่อแบบสร้างสรรค์อย่างที่ในหมู่บ้านตัวนี้น่าสนใจแล้วก็แบบทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าเพิ่นเฮ็ดแบบให้มันมีสิ่งที่แบบแปลกปลอมที่หน่อยที่สุดว่าจังซะ